Inkuru ibabaje cyane ivuye mu karere ka Gicumbi kamwe mu tugize intara y'Amajyaruguru mu Rwanda. Umugore yishwe n'amashanyarazi yanika imyenda ku rusinga w'impuwe Onfield warutuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Byumba, akarere ka Gacurabwenge, yitabye Imana nyuma yo gufatwa n'umuriro ubwo yaragiye kwanika imyenda ku rusinga rw'amashanyarazi nk'uko amakuru atugira bivuga. Byabaye kuri 16 Gashyantare 2023 ahagana saa 12 z'umugoroba. Umuriro ukimara kumufata yaguye hasi, bahamagara imbangukiragutabara, ageze ku bitaro bya Byumba ahita ashiramo umwuka. Ubuyobozi bw'umurenge wa Byumba bwihanganishije umuryango wagize ibyago, busaba abaturage kujya bagira ubushishozi mu gihe babonye insinga aho ariho hose kuko zishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Nyakwigendera akaba asize abana 3 barimo n'uwari ufite imyaka igera kuri 2. Reka tumwifurize iruhuko ridashira, twihanganishe umuryango we mu byo kuri bwo kumubura kuko ni ikintu kiba kitoroshye na gatoya. Mu yandi makuru, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente akaba yatashye inyubako ya I&M Bank yatwaye miliyari 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Banki y'ubucuruzi ya I&M Bank Rwanda yatashye ku mugaragaro inyubako nshya ikoreramo icyicaro gikuru cyayo mu mujyi wa Kigali. Guverinoma y'u Rwanda yishimira uburyo ikomeje kugira uruhare cyane mu iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda. Umuhango wo gutaha inyubako iherereye mu karere ka Nyarugenge hafi y'ahakorera Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi wabaye kuri wa 4 tariki 16 Gashyantare 2023. Umuhango witabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye barimo Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Dr Uzziel Ndagijimana, umuyobozi wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda Hakuziyaremye Soraya. Witabiriwe kandi n'umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'iterambere mu Rwanda Claire Akamanzi, akaba ari umuyobozi wa RDB, umuyobozi w'umujyi wa Kigali Prudence Rubingisa, umuyobozi mukuru wa BK Group Habyarimana Beata, umuyobozi mukuru wa I&M Bank Rwanda Robin Barstow, n'umuyobozi mukuru w'inama y'abategetsi banki witwa Bonaventure Niyibizi. Iyi nyubako yatashywe ifite umwihariko kuba ariyo mbere mu mujyi wa Kigali yubatse mu buryo burengera ibidukikije. Yashushanyijwe n'umunyabugeni mu bwubatsi w'umunyakenya witwa Jim Acker afatanyije na Trevor Andrews, bombi bafite ubuhanga budasanzwe mu gushushanya inyubako zifite umwihariko wo kurengera ibidukikije. Yubatse ku buryo rero igisenge cyayo gifite ishusho nk'igihumyo gikozwe mu bikoresho bifata imirasire y'izuba bikayibyazamo umuriro w'amashanyarazi, ku buryo rero bifite ubushobozi bwo kubyara 40% y'amashanyarazi iyo nyubako ikoresha ku munsi. Ibikoresho bikaba bifata imirasire y'izuba cyangwa se panneau solaire, bifite ubushobozi bwo gutanga umuriro w'amashanyarazi ungana na kilowatt 200, ariko zikaba zishobora no guhindagurika bitewe n'izuba rihari. Iki gisenge kandi kikaba gikoranye ikoranabuhanga ikibashisha gufata amazi y'imvura rikayajyana mu bigega biyakira. Mu nyubako ibanza iri munsi y'ubutaka hubatswemo ibigega binini cyane bitunganyirizwamo amazi y'imvura aba yavanywe ku gisenge akayungururwa ku buryo ashobora kongera gukoreshwa nko mu bwiherero ndetse no mu bindi bikorwa bikenewe imbere mu nyubako. Uretse gusukura amazi y'imvura kongera gukoreshwa, inyubako inafite uburyo busukura imyanda yaturutse mu bwiherero, aho I&M Bank ifitanye imikoranire n'ikigo cyitwa Davis and Church Life gifasha mu gutunganya imyanda yo mu bwiherero. Amazi aturutsemo akongera gukoreshwa mu kuhira ubusitani, koza imodoka n'ibindi bitandukanye. Ikoreshwa ry'amazi kandi yasukuwe rituma I&M Bank yizigamira hejuru 50% by'igiciro yari buzishyure ku kiguzi cy'amazi ikoresha, ndetse mu gihe cy'imvura amazi yabaye menshi cyane birashoboka ko iki kigo cyakoresha aya mazi mu buryo ungana n'100%. Igisenge cy'inyubako kandi gituma hinjira urumuri ruhagije ku buryo bigabanya ikiguzi cyari buzakoreshwe ku muriro w'amashanyarazi mu bice by'inyubako bidafite urumuri ruhagije bitewe n'aho biherereye. Harimo uburyo bw'ikoranabuhanga butuma mu gihe urumuri rudahari cyangwa se rugabanyutse, amatara ahita yicana akaza kongera kuzima mu gihe urumuri rwiyongereye. Iki gisenge nanone cyubatse kandi ku buryo mu gihe cy'umuyaga udasanzwe bidashoboka ko wagishyigura kuko uzajya uba ufite inzira unyuramo usohoka, bityo rero ntushobore kandi kwangiza igisenge. Ikindi nuko bidashoboka ko umukungugu wakwinjira muri inyubako bitewe nuko umwanya unyuramo umuyaga uri hejuru cyane, ndetse kandi n'ahantu iyi nyubako iri hakaba hatarangwa umukungugu mwinshi cyane. Undi mwihariko w'inzu ya I&M Bank nuko yubakishijwe ibikoresho by'imbere mu gihugu nk'amakaro ayubatse yavuye i Nyagatare muri East African Granite, amatafari na ya River Craze atunganyizwa hafi ya Nyabarongo.
muri rusange 60% by'ibikoresho byubakishijwe inyubako byakuwe mu Rwanda. Imirimo yo kubaka inzu rero yafashe imyaka igera kuri 4 yuzura itwaye miliyari 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarwanyi b'umutwe w'abamayimayi ya Kutumba baratangaza ko bagiye kuva mu birindiro byabo muri teritwari ya Fizi bakajya mu ntara Kivu ya ruguru kurwanya inyeshyamba z'umutwe wa M23. Uvira Vedaste Ngabo. Aba bagwanyi b'abamayimayi ya Kutumba bagaragaje cyumweru mu majusho bavuye imisisiyo muri teritwari ya Fizi bari kuri za moto berekeza Kamanyola no mu ntara Kivu ya ruguru. Bamwe muri bo bagaragaye bambaye imyenda ya gisivili, hari n'abandi nabo bari bambaye ibyatsi mu mutwe. William Amuri ya Kutumba ni umuyobozi wa CNPCC, Coalition Nationale du Peuple pour la Souveraineté du Congo, avuga yuko aba bagwanyi be bagamije kujya kubohora ibice byafashwe n'abagwanyi ba M23 ndetse no kujya gucunga mpaka wa Kamanyola uhuza Kongo n'u Rwanda. Nord Kivu Goma kwenyewe turashaka kujya mu ntara Kivu ya ruguru Goma na Kamanyola. Aho hantu ko ari habiri nyo dushaka gushira ibirindiro byacu. Kamanyola ni ukugira ngo umwanzi atazinjira mu gihugu cyacu, naho mu ntara Kivu ya ruguru ni ukugwana n'umwanzi kugira ngo tumwirukane mu gihugu cyacu. Kagame na Museveni nibo batera igihugu cyacu, ni ngombwa yuko tuzimya umuriro. Wanachoma nyumba kabisa, nyumba yangu inachomwa, ni lazima tuzizimishe ile moto. Gusa nubwo biruko, William Yamuri ya Kutumba yavuze yuko igisirikare cya Kongo gikorera muri secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu cyagiye kimirira mu mayira ya Lulimba na Malindi ho muri territoire ya Fizi. Abagwanyi be cyakora kuri ubu cyabaretse, avuga yuko bakiri Fizi. Twavugishije umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere, Lieutenant Makelongo, atubwira yuko ari mu nama. Gusa mu kiganiro umuyobozi w'igisirikare muri aka karere General Ramadhani Fundi yagiranye na radio Kivu Baraka, yavuze yuko intego yabo atari ukwimira abo bagwanyi bashaka kugwanirira igihugu, ahubwo ko babasabye ko bajya ahantu hamwe bakababwira umubare wabo kugira ngo nabo babimenyeshe ubuyobozi bukuru. Nubwo General ya Kutumba yahisemo kohereza abagwanyi be kujya kugwanya M22 mu ntara Kivu ya ruguru, hari abandi bagwanyi ba Mayimayi bavuga yuko batava muri utu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga. Twe turacyari hano mu misozi miremire ya Fizi, Uvira na Mwenga, niyo tukiri kabisa kuko aduyi aracyari mwinshi. Turacyari ko turwana nawe kubera yuko ikibazo Nord Kivu ifite nicyo kibazo natwe dufite muri Sud Kivu. M23 ntabwiri muri Nord Kivu honyine, nano muri Sud Kivu imaze kuhaba. Byiringiro Robert numwe mu bakurikiranira hafi ibibazo bya politike byo muri utu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga, asanga ibyo Yakutumba avuga ko agiye kugwanya M23 bitashoboka. Turiko turakomeza kumva avuga ngo ingabo ziwe zavuye mu birindiro byazo, nta birindiro agira. Ibirindiro ni mu baturage kuko ni umuturage kimwe n'abandi. Icongeyeho ibyo avuga ko araje gutabara igihugu, numwe mu bagizi ba nabi basenya igihugu, akorana n'ingabo zitazwi z'amahanga. Iyaba umugabo ntabaragiye gukora amanama na basebuja ba M23, icongeyeho tukaba tumunenga byinshi. Ubundi yarafatiwe n'ibihano by'ubumwe bw'Uraya, nta bushobozi afite, ntabwo agira. Afite imyaka igera ku 19 aha yarwana, ntafite na lokalite n'imwe, ntafite na groupement n'imwe agenzura. Izo mbaraga zikuye zo kuvuga ngo ariko araje kurwanya M23. Abagwanyi ba Mayimayi ya Kutumba bavuga yuko bagiye kugwanya M23 ishigikiwe n'u Rwanda, mu gihe maraporo y'inzobere za Loni bashinja igisirikare cya Kongo gukorana na Mayimayi ndetse na FDLR. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Abanyeshuri baza kaminuza zose zo mu ntara Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa mbere bakoze imyigaragambyo binubira umutekano muke urangwa mu ntara yabo. Barashyira mu majwi ingabo za EAC bavuga ko ntacyo zibamariye. Inkuru irambuye Jimishukani bakomera. Aya majwi y'abanyeshuri bigaragambije mu rwego rwo kumvisha abayobozi b'intara ya Kivu ya ruguru agahinda baterwa n'umutekano muke bawuza amahwemo. Aha turi ni muri rompo ya Instigo yegeranye na kaminuza ya leta yigisha ubucuruzi n'ikoranabuhanga izwi nka IES. Ni mu ihuriro ry'imihanda itatu, umwe uva mu mujyi rwagati werekeza ku biro bya guverineri, undi uva muri teritwari ya Nyiragongo uza mu mujyi wa Goma, uwa gatatu uva mu kigo cya gisirikare cyo mu ntara ya Kivu ya ruguru kiri muri quartier izwi nka Le Volcan, imwe mu zigize komine ya Goma. Mu myigaragambyo yabo abo banyeshuri
barimo kuririmba indirimbo zikubiyemo ubutumwa bwihariye ku bayobozi b'ingabo za EAC. Ubwo butumwa bwasabaga ingabo za EAC gusubira mu bihugu zaturutsemo. Abenshi muri bo bambaye imyenda y'umukara hasi no hejuru, bigaragaza umuntu uri mu gahinda. Nyuma y'urugendo rw'ibirometero 3 n'igice bageze imbere y'ibiro bya guverineri w'intara Kivu ya ruguru, aho basanze ingamba z'umutekano zakajijwe. Polisi yabanje kubakumira yanga ko binjira kuko nabo barimo kugerageza kwinjira ku gahato. Byatumye polisi itabaza kurasa ibyuka biryana mu maso. Nyuma gato nibwo bwana Kilimali Linjanja Wilfried, umuyobozi w'abanyeshuri bo muri za kaminuza mu ntara Kivu ya ruguru n'umwungirije, baje kwemererwa kwinjira. Abandi basigaye hanze bakomeza kuririmba indirimbo z'abigaragambya. Ahangaha itangazamakuru ntiryemerewe kwinjira mu biro. Bamwe muri bo baratubwira impamvu bakoraniye imbere y'ibiro by'umuyobozi w'intara. Aujourd'hui nous sommes au musée